Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA ka Maulai constituency wa proses di Saukme hagala asngi ublay ka arterik ukelalengkot arajar arpulai ulaya kendo ya kinong yalam ka balang Presbyterian Maulai nongkwar na kabenta ka jinyasang Presbytery ka ba onlong haga khanyo khatpra bat khat khandai tarik urumpang arajar arpulai hamaran football halom maunei haba ai jingkran ha jing yalang balengkot uba Saukme ulapun pau ba ulawan ban yadon rengkat bat kabalang ban ai mensim ha baya dei bat kani jing seng na benta jing pen kre jongka ulapun pau haba long jing seng jing kerhu kawan bat jing kerhu banengkong galong ba dong lom mau nei kan yo ya street light leng ba solar light ban penyeng ha surok dong bat ulaya thuru ba dangshen uladap ai street light ya sinong jejo Ulapan tipru bakin shinano ya jaka sajanya hagadong lom mau nei kabala slam khendiat nagadau baya penbaik kambat kitrai jaka. Ulapan tipru bakin sa shinano ru ya galenti ya kijat hapo kani gadong. Hagani kasngi la yo ru ya jingkran nau teman basan EES lamare nau pastor LD nong sin nau secretary dong lom mau nei ba harmless million umlong haga jing idon rengkat lang urang ba dong lom mau nei ba habomut million umlong kire urang ba kilong keme bat kiwe. Inilah kebalang ni don kami menetaka ting sem pasti ni sayo blog ni apna Februari but kebalang anu sem ladep ni semua komen sibun ba abangi piang ke pasti mde tang se mod ke baburam mde tang kebalang pasti ki baya don benta rengi ken mau ba ki we pat ki ba Pakistan ki we ki kenhun balang ru ki sementa ban pen khoj banyarap ki kam ki jam go pasti tingi semua ban ni skem ba kata juga ban sim kandang ya don do menta ba ni telang jing lei ba jing saki jong blai lang ni apher ka balang abang idon re ngi nget ju blai ba ni community ba ju ka ban sim ka pidon hak tu snem kan don hak ni ka snem ru nang ba ka di priang jongi pung balang ya ka pasti kan peniru ya ka jing teli jongi kum Pakistan bodon ni ka dom jing sumana ku blai ba nam ta ki eke boro ku baye la pemiang jing kam jongi kum ka snong ka bor bila badru jongi kum ka balang tengis kam boro ngila duai kerpang ki bangai ki duai ki bam ki bar khoi baro la jong jong ki duai pada sebelum sekru kerpang musnam arpu lai ulong snem jong ka jing kerku nam ta jongi ngilai ki jing pang la jing stam la jing ya baro na ka liang jong angi ba ka pathai hi baro ka wei te kam long menen na ka liang jong pemsan ka baningkong ni siap ka kam baningkong ha ka beri ka balang hang ni sien ka sepelong menta ya ka mulai press studi ngai scam pilai mat na ka liang jepi haus nem arjar khatway lai long teng ga je seng hang ni hapo jang ni hapo madan hang ni ka presidi ga long hang tu ka por hang ni hapo ni madan de ga mulai presidi ngai sem philai mat hang tu ka por naglen tu san mene hi la ai khulei kerpang ya ki nong song snong jong ka long kerpang har ko ga kerpang na ga ki nong song snong jong lumone baro ki hi ga snong baro la jong jinget ki dan hang ni la presiden la Catholic la fellowship la ne ki balang pres balang blai bar khoi ki balang ki le lang na ka batam pan penbiang pembit nam ta ka presidi haus nam aja khat bai do menta bade aur bade menta bade ka long hak khana trik ma ka khana trik unu brai basawan unu brai Februari khana trik ka long biang menta ka presidi hang ni biang mengi menta do ka jingwan jonga menta mane kedu menta ba balang namar ka benta jong mikmat la jongi pai ba hak ni singi mata ka kam ni bikmat mdei tang kam snong kam thau mdei tang kam mata kam school mdei tang kam jong ki seng samla ki seng long kami dan ki sports club bat ki wi kam jong aru bandor kat bat ki belang ba pher la ka balang Kristian ka pelong seng he ka de ka benta jong ba de kedu bat ki rang ba jong tu ka balang ban keli per thau ai ki jong kam ka badon kam na ka liang jong ki
Deka jingwan juga ni kepo mata but I sim ya ka nongpar percent church. Banga ka dor ka batki. Ini pekret lang mata ka ni ka jeseng. La ka don kam hakaruno ka benta. La ka bon bet ka bon mesim. La ni ka sarkar ni baro khat hi ngin ya ngin bat baro hi ngin community ba kan biang kan bet. Tengi community ba habawan mata ka jeseng iwan ru ka jingkerku. Dengan community ka ka banda ka lang junga la kran community ka ni sebut dia ni ka bar ngada perkhat agi dia perkhat menta la da ka long ka bala ngi dia persyang ngin second lang gidon dong badong bethamai ma don badong menta ka dong ni ngi spesifik la da ka ngi sa IT menta ka dong ngin sebut menta kini ki slide kini ki sebut slide bar slide hang ni segi menta pistu ha Mendih kepon bersua satellite hapsim connection nak yang MSCL ni MSCB. Kaslai ben buang ngi mata kalong scam dak solar light. Menhak ni syua kesmas. Kalai ke satellite solar light hang tiap umjo kala syai umjo. Ina bu solar light mani. Idon kino so snong menhak ni na pu lumune ru. Kibalika si sepo umjo nak lian ski kala lingo. Kumno ka snong kala yo solar light. Kumno ka snong kala yo solar light. Di mana ni kalau solat yang siapa menjauh kalau syai bagus nak tahu. Kalau kadang juga bentang hang teh pos dong jong kemukuro amsing. Katuru mah dia namar balai bekadum pelat. Nak liang jonga kana. Nak liang jonga mentang ni turun ila aik slide situ ke jakah. Di mentah nak liang jonga kana kepuan mentang apa benda. Bagi sebut solat mentang hang ni hapo jong kadang lombau nei. Ti habawan ke jeseng ke wan ke jingkerku. Ke jingkerku ke bandingkong ni syap na dia pipi sayo. Kalau ngi sepercaya kan dia dong. Ngi sepet mata hang nu mata ban bu. Uni solai bagi bu ngam taru umdei mata ulong ba kemni kam tah ngin bu do badam dor. Da badam dor bat waju ke poru kam tau bene. Ka banda kaliang jo kasno tha ko sa syai. Dengan scam nak kaliang jo piru atau ke po si pleng ba kajiwan jeseng yo jingkerku. Ngini persyang mentaru ha bade ba Kadang ha ka bade bang ni podong ngini persyang ni ka Piso jinsya nak kaliang juga maning lawan ni posnong ka ngam to. Ngin le mata yak kepada negeri dah Shillong. Negeri dah Shillong. Ngin le de gedon hang ni yang ketai pada kalau kaji bumit membiang kita pada gyong em apsua kan ni kan wan po kan wan ke nang tidak po no potau. Dengnya pedang no potau ru no potau hamslem ngai scam baru hot ngitip no potau. Na ong ni po rakti bam tip no potau. Baru hot tip no potau nem na. Ma, wei bam tip no potau baru hot ba khambon no snong de no potau no madan. Man lumai ni stay na biom na bar fight temlo diken tip bade ma to kom to tengah nga stok na pathaw ko na kham jingai ya litinang tai da ya litina no pathaw sini lang no sipo khat kilometer along sa saying ti along kai pangat da ka chat da mo ko to kat pon sini biom na kadu adu no ta kampel ka tangi piang ka taru ande auto ja piang syai kan kita selong sampai ba baken biang do ka wei pada ka bandang kaling junga kwa ya ka ba ngan ong ginok sosnong to haka bede bat ngun haka nei lon pej ngilawan pej ya ka wei ka jaka sa jan yong ngin le no sa jan mata le no ong le majik no ngale majik pisala don le majik nakaling jong kasnong pada kyong apsyang ya kran bagi try jaka dia ka slam bagi try jaka mata nakaling jong Eskam baro ngitip iba khongwar dak lan ji lakan syai menta ngeskam second no isibet kalong ban penting kena balanur sedang no sibit na la syai ne nem non na mau kesmas la diap tentang ka nuya la diap sekai pada mangsa na fiam non na tengi kwa so je siang ken no na fiam no kami ku ma so je siang dem no ke no no am dera ma tengah kwa nak ni mani yang ba jing kalong try jaka menta footpath la syasna tenang tak pada ke jaka saja lah sasna setengah ban sina dan nakaling juga ngak kuat kalau nakaling bawa kalau kia kadang berbaki pajak mentah benek lali adom pajak kendo ngah belian mak sgam mentah laki yang baru laki berkhait mentah pada belian nomor ba asul lenot lekiam mana ma itu nakaling juga ngak ong efisia basian lenot dia haju ke poro ya ka surak ya ka nanti footpath sebenarnya sepo jong red maybe ma amno Sepay siya. Jika footpath si siya baru siya biru ketusian dengan sedang do. Barkan ni silang baru kata fisik untuk kawai kalau ba stop lagam tu siya miyo sedang.
Dengan community kalau nak kaling juga ni mentang sedang dok kalau orang yang paudon nak keluar dengan penyerap bersedang dok yang ketiga yang ketiga kerja kepada setiap. Tito kumdong mikmat hai nak kaling juga ngandang teresitom. Kajing kuat jonga ya baro kinong song jong kelumunai. Kalau lumunai kalau bahana kaling pisia hak ni kentai mentah. Skobha kalau ya kaban ya teli sebab peti sau kami. Nemna na. Teli sebab peti sau kami, jid sebab peti sau kami. Kenang boleh mengenal ban pej ban kami nam tajong pe. Tengah kuat nak kaling jonga kalau ya teli benar kaling jong pe. Kini hayeng bon ki yeng hane pulungunai ki yeng bedu besok. De ngin selep ha mentah ngakwa kalau mana kaling do sokemen ngani don nak kaling jong gerang ba ne beri jong kedong. Ngakwa ngaju ong kan ni ke weng ong ku gerang ba sinong orang ba dong. Bailem meliang pisia, ki brio, ki beduk, ki besuk, ki berjenjar, ki bestom, ki berkeduk pikiran. Betip lem sakaling juga. Kerang belia kena menyok penyerap, kena menyok ai, kena menlek kena. Dia kuat hilah kemno. Benda kaling jungi gelong menyerap pajak. Lah kadang kadang bentah. Kesorkar kelabut lah kejong ke bentah. Lah kejong ke bentah, kapan nak kaling jongki kalau ban berap. Benda kenai haba kumtung ya keduk mahane keduk tiapa. No pediang. Anai hin lumunai yang ba paj mahane la krian phei. Baik itu berjenjar stom nak lebih katong kaskim masnayeng. Apa kaskim masnayeng kadon. Dia kajenge kalau mata kalau belia lajan election. Lajan election nak kali sokar kam syasyu ban sna. Abal jan election umla syu ban lek kano. Mo dia ai ba kuat nak kali jonga, dia kali pisia berkhot. So bah kalau dia kersian dang yang ngan job biang ngan yo pentre makta ong pungbo mene pe kasnong jong phai kasu phai. Kan kasnong ngam domune dong kam ban lek sibun ke berkhot. Dengan kuat nak kaling jong igirang ba ilang kumay gisamla kisno kathaw happy kersian nga khanang belia banda kaling jong phesia kalong pinbiang hunbet biang bet khanang belia mata ka bentah hang nei kam sno kam thaw ka jong surok ka de surok tong nyele bade ko umru nyele kalaj nyele kam simiat abong simiat kano ka scheme ka banda kaling jong aro ka bade mi pajba ngini na kaling phesia pinyo to sai sin ako breaker pang na kaling jong na kaling gilong kumi na kaling gadong Pada filti nak liang balangru, pada kaki bangi temu bangi mut, kanya berhenti. Pada hak ni ganti mentah. Saya sini nak liang jonga, kebangadon kemensim bangun syakri. Kemensim bangun syakri ngai sekarang boleh ikam hai kemensim jonga. Kebangalak kontrai nampai bah. Don gibro betul sesuatu mentah. Don gibro sarong. Bahanga kau bekerja apa di sok mi dan bekerja apa di sok mi tang dong belas ngai, tang dong sajain dong. Tang tu siapa ya mekanik driver. Orang itu don kami kita teh, nemna. Rekam mekanik, rekam driver, rekam belas ngai. Masa jandong, kam jengit teh, kam jengit kam berber ya. Kita bit babiang yang mau pergi sok kami, bukan begini mata. Jadi masuk thai kam sarkar, mau pergi sok kami yang penyi, penyi berdua besok. Ikuak mata lom jeseng irap lem, pelem kulti, pelem sengkir, pelem kanaj, pelem kanai. Kata kada jingkuak nak keling jeng pajak mulai bun nang start, pajak lebih yang mau pergi sok kami lek yang roi partai. Tapi pelem berdua besok. Tengah dia kata, kita pergi bro, nong kerja di sok kami, tu siapa nong belas ngai, nong tu siapa nong sedang bam le iau tu, dari iam, jika benda juga yang ngakit nong tahu beduk besuk, berjenjar, berstong, berkeduk, miran, berkemukai, dengan dua rekat berhei, ini tu yang rekat, nong tak kacing bahan jimat, ya kasih uturai kepada kat kendai terik, yang pelong ya kejing seng pajba, agak puas push teng masih teng angin, bagi kualanti, bagi nawan jing seng sekian poin lek menguno, hapok kasih poh ajar. Di dalam sibun ya kejing yarap jong pi kom i MLA jong bi jong i ya se kelas sedang kelenti kemung lagi i ke bang yo ngau cucu mentai kejing pen pau jong pi ban warna ru ya ki development hapo jong sinong kum kata ka jaka ban sajai bagi ni ki salalain kita iwe ngai sukwa ban pen kemau se kompostor bang ju po ya bun ki sinong ba bun sin kini ki jing ai ke bang yo nak sorkar lembaga ekonomi kemana jongi ki internet ki puk ki pieng tangga kesegi bangiyo di tangga dien cita yo si benai lak seniulut maki para nong snong kim nang ban nyokor je kita ki jingyo ke bangi yo diang ngakarpat makata ya pi barok tu minong snong hangni ngin ya buram nya sumari kini ya kata ka sajan jongi ken mau teng-teng ka sajan bangiru hang ti umro ngi an ka leng jongi kum ka kaying mat pelong jika sajan dari bandai kelong ba segment namar ba hak tu jika sajan jika ban pen khoi dan mo jika sajan de balong jika ba khoi dengi bread pen ban yaki ba ngimla ban pe ikat men scam magi nyale khoi ba komjoro kini salat kidon kimis kidon itu ki battery labu hang tu
dengan karpahat bagi subha ban long magi sim bagi dei ki tiar ki mar jongi ngin sumare ki bagi long hi ka jing kerku bagi jing mentoy ki bagi yo inta jongki kami sim ke jongi ki nong kam jong ke dong kita sengau sengai hadu kata-kata nomor ide sisa ide beliau ibadon ya kata kami sim yarap na kamta ki dong ki sok ki rangli ki zuki kumba syukun pau no mene na kamta ki jaka sajan sisa ngi ki nong nung neng ki bun ki dang dei ki pre ki beduk ki bangi dan kam ya kata ka jaga sajan bagi kentei kin yo ban sajan nong ki jongki kenang ba kelak ban pendap ya ka jak ya ka jing kamai jak po ka jongki te kumta ayungan ong khamat jongi jong kilang baro pi kinong sok snong pi tip khamha baro rengi pun pau tang ka jing sung komen re ka bang kwa ban ong ba EMA jongi ba ni kwa ba pin yai mi nak por sya ka por pin yai wan nak por sport ba haba pi wan pi ni kan mau ba pi wan ai ki dugu jing rau tele se ka tem tri kam taw senang pelakut mereka dan kami ngi pat ban renew biang ya uju dan kami ngi ban renew biang uju ban tem mai biang uju namar belai ngim kwa pat ba kum ne breu betre pha ya ka bagin do no hindu no te kum tale se nakaliang ga jongan nakaliang ga jongki dan ya tang jisno mono ba merap yau taw breu wa yarap e ganam dan ketian ban ong rai tang ga jisno bat khlei sibo ni am e jongi bat kum juru ya ga balang presbyterian mo pla jiet ya kini kecaka ban pelong ya kini ga jiseng